Ninakusubiri Bwana unitendee, ninakusubiri Bwana unitendee. Wema na fadhili zako zinifuate, wema na fadhili zako zinifuate. Mwenye gitari nachete akanyora ndi na lot of pain ubutuko, akanyora nono kuimuka bana nasimira kuimuka natwarire bakamagandi ntari kunyara kuimuka, akambete sindani ukuguru ukoiga, lakini unambeta igumukyo uri unambeta iganka motebi kwambetire sindani yebobe obororo bwarenge mburenda yoka bono nkaigu bwamenta kuri umutu bakararia bakikiara gyokuguru abono no muise kone bwigasi uri gunshugurikira nere twarenge nere nyumba gai nere uri kongirecho angirani ungimuki n'ekinguru kiri nande buna narenga omurito tari boniga nakeire ungimuki nande ungirani eroom nkaikira bakase ntari kunyara noni nche bweka we support nono wesibi bona bale unkaransie kirogo ontinyi ongaka mabuta umbekere yanga nakoraki nasoabore personally nasabirete mpaka nkarosa kwanya kusabirero kwa kiro montesini mpaka gwasoka ngaki this is now becoming too much kwanya gwake simyo gwakera muntu baka utiga ko bugori kwa manyanga bono ya manyane besa ngumusaba kali gwatete kumukwana. That is the situation I am in now. Walio karibu nao waliovunjika moyo na waliobondeka roho uwaokoa na kuziganga jeraha zao, maana yeye ni mfariji. Tusikate tamaa, tuwe na imani. Mwancho mulegerere gusi voice neri tukolinde ligiyante okoletera mugano kuruchinse mochi ya daraja 2 aiga daraja 2 nacha kokwania Mosani kurukwa Genesis oyo gochukwe introduce samarieta asobwagale zaidi. Genesis yaberiga kurwara singa kientambe being a personal friend na chite kumutarenga kia mwenye gitari, lakini singa kientambe onspia rwaleti na nyora ibaga lero natebanga tiganche mutarera at least turamanya ngakia berega gakubwena gusiga gwetereme cyane ga to this point. Nonde chinse mechi gechera jambiri ya senka yae elio turasanga mangana bera 3 igoro yo kurwara kwae na boigo no bugima bwae bono igabona to kwana iga. Imagine kwachire gitari singa choko chikurwaligwa in the process yo kurwaligwa maybe it can be accidental go sink yo munyagitari yokorregento kego chikokomo chando baadaye. Anyway, that is part of the introduction, but then can introduce my host aratenga kyakorokwa atwaligani mwae asencheremo usende mark na itinkorokwa yegusi voice. Karibu sana kocha senka yani. Asante, mumekaribishwa nande iwe nganga more. Asante nande none kerokwa ngakire simi kwa ntebe ngalero ngochole gongwani gona ikubiye mono tiganya saya kusini ngabona arorire ngobusani bwaitu no bwo bumaene bono nyuma ntarateba marietane nganjere nsabe tutanga ngani nyasaye mutu kyagara nero beiro kondago kinga ki yarero iga konya tariere kangu kendenge igobona tiga tutanga ni nyasaye litangani tumenya ko benderera. Amen. Tiga tusabe umutongo muchonta nyasaye byamana seke okobi byamane kyagara kwa letera basani bana senyombe iri tukuri yarera bachire kuntarira nande barorire ngambie banyara ko bakombeka sembeo aseninje yokorwa story yane buna nabere ngoba ingorwara na gwikira sinikirerera tato itokiro kero toko chigusangamo twasabira umwikogo muchenu turaye amaraika agaike korugoro abamona into kwiko mweri ikiagara twasabire no kwegene ise amabira Yesu Kristo ro muboluite. Amen. Karibu sana. Thank you. Asa malieta ngoro ku Genesis sarange liogi kose omugakone okoroku eliki mukeliki nimbwata abana batatu babire n'abamura oyo moni nyaruka igongi boire ase kinyoro gekoro kubogeka
Wekaya nyakoe gose bugikaye gere bugetutu bwa naki ligoma gose village yokorukunga Nyanchonori. Okay. Ni Kewanda school kuri Nyankoba ali factory kuri Nyankobe oenda para kali getuno keli bogeka gose nabo goturumbuka ligoma otire bono gocha minto kiagere para eboli mogoito bokunete mate nandi bogakuna igoro. Okay. Igo gatigati abo nonka no toiboire ase family ite tora abana 8 tata iborete abana 8 kareba kanyorera abana bangi sana abana 8 lakini abange na babiri bakabagana abana babiri bane balance na tunashukuru ikiagera bono twese ni family. Okay. Ande family ingie najifunia kuwa mmoja kati ya hao siblings wangu na pia my mothers. Right. Lakini unfortunately it was quite unfortunate ngomuga kominto nengeta karara karara walite senga kialinge ntamba karwa akabogo tumoka 2014. Okay. Kurwa bulende twabire togosukuma bogima nyasaye wabaire omwigeno baka stwekererero iga yoa no yokalenga sabana abayiga bali asa abana ababono ase nyumba yaitu igondo mwana ukabiri. Okay. Nimbwate sister ya nene namubwatie kurwa romo muranaro arafu ninyaruka nere ororo enke uyu tata atigete kabwate myaka 5 umwana uyu abaire kobasa amabokana ukonduka mama nandi igo niba nateba abana 3 mbwate na inyuire mbane igo bono na chakuru no ni school kerago chagoteba no ni school agoteba nche mama umwao bono na nche ngo siniko mwembara singa tini mama umwao. Yeah. But she's our young sister na batomenyete nero kuruta tata asirete kare pre-unit bono ega form material na tunashukuru Mungu. Maite naone karato kina abagetora banene most of the time karato alikobuli burden ya bana baita baminta bake we want to be like parents as well. That is why neba abaibuli baharo in fact ndibwa kanyaro bugole tia bana bamino singe igete gosoka mapema they tend to be you tend to become their parent. Sure. Yeah. Na bakonyoro mwana ogwanjire kwanyara bono kwa mubugoire buno yogo. Yeah. Nandi tokomutama wiko mubugori abe part of your family. Okay. Yeah, na ninashukuru Mungu. Wakinera Nyanchonori utira baka ugakolera yi Nyanchonori abono ntukiniretio bono tata no mwalimu okabeire ngweto marenge sana iga chitaka gorobori moga iga busongo ase chinse amachia mwembe ikenyoro mwembe ge kwa mukanise ke ngumbwabu ikenyoro kya nyaura lakini before tutaranganya gukinyaura ntwara amenyete chirandi for quite some time. Okay. Bakamanya gocha kwagacha asayu igo bono ase obugima bwane bwonsi nche ngeko munginerete no maite bona nonka kyagara nombori abantu se ituga butimba manyeti no mondo bwetawo nche no mondo bwetawo. Okay. No nyene skuru yane karona ruete nagasomeiro baba. Okay. Ngaika class 5 nkanganya kurwarora nkamenya gocha busongoga no nasomera primary yane nkaruororo yeso meta ke kom primary school ngakorera school yere ngumbo ikoroko Nyambera kuruga buna nasomete kusi highlights. Yeah. Kuruga buna chitenga kora mangana designs. Okay. Igoro yo kumanya gusona ngakora nkaira nangasoya se biashara ngachaka koni mitumba nkaoni mitumba you for quite some time ngachangaika ngachange into readymades antiria karana umerete my husband aka karoto ari go date ya gandebe na bwate
nere kewo kyo bosoni tukaikaransa agree agantebi I think we can do this while we were dating. Okay. So tukachake biashara while we were dating together. Gatiga koni ready-made nera salinga okori gasi agatiga tukagore chimashini chetu tukachaka okori gasi amu umukomera n'abantu mubwate the same vision akore gento gete nera nayo okore gento gete lakini the vision ilikuwa bwate nera bwate mukaranga. Now if we put together our vision we can build something bigger together as much as we are dating totally married. Yes, so on that process yoko chaka tukanyanya sango nyagotosiniale tukanyagotira twachakirete asamenyete nyumba yae sitting room inaitwa bed sitter. Okay. Kero twachakite nyasaga tosukia kanyagotosuki tukanyore nyumba duka Busongo town kusi deluxe tukachakira ororo ubusoni bwaito lakini umwaka uyu tukaikabono tukanyora tuamwire kunyomana. Vision yegate kunyara kwa straight totally korwa sahem karanga bono it's better also gere ko nyombe mo nalie vision yako more stronger. Yeah, that's nice. Akara na Bible bachi koligere bakaranga nabo to kogendale they motivated us. Okay. Like we can do this. Nalibacha bakateba yaya umusibate buno n'ubwe ngenjo mono tikatumwakanire Chiombe tumunyome namaskani egera chicha so muchoito. Okay. Bagachanka bakayibwana n'abibuli bane bakakane dawari tukanyomana wakore nyangi bosone waganira Chiombe ngakanira Chiombe litangani. Okay. Tukanyomana kwanza one ili official ngabono umwana ito echire lakini nensemo ya umusaje kubagatanga no yatoba ibintu gete biyito kurwa ebe officially ngomwana oino onyomero site. Okay. Egento kiagarete tukakora igo aseminjo konyora enga kieyo ntura twara chinguru cyo gwetenera gukora inyangi. Okay. Because all of us come from a humble background nandi ntwabwate network yabasani. By that time so ikatobere gasi nkongu yoko support inyangi ito financially. Okay. Ega bidding atiga to chako bogima unanya sako nyango to seni ko chimotu tumanya okori inyangi. Yeah. Tukamenya mutinyo yomo nasaka to seni nganyora nabire musigo tukanyora umwana ekaraika 5 months tukanyinyolete twabwate ningotera ndese kwa ya Heaven Targeters. Yeah. Tukagenda ntungutwara tori AGM kero mwaka January bona kero twagenda ororo tuchugo join abande ase AGM ayu surprising ringanyoro gutangaza ngana bwate nyangi umugakona agutangasa January ngana bwate nyangi umutinyukana kai bona njenganyore surprise nkarora nichi ndoto lakini agarona ira na maro kwa bangu muburi aganteine kemana ndete bono tokori nyangi tonyore certificate to concentrate ni bintu binde bingaho. Okay. Mipango ikaanzia hapo lakini akaroeka COVID-19 chinyangi nyolete ni chikanza chigatenenwa sana ni chiskuru ichi chiagerete na into nyangi ite karatenena senje mekutana bono bantu ase nje mekutana eyo mbaka karo yanjere tu nali nande tu imugete tugakoreke tukakore bono inyangi bono kurwabutwa tukanyomana bya tukakora inyangi yarenge very colorful twamenyere turi bya nasawo tuseseniri turi bya afingiya nasawo tokoleira manene turamu bakagwikira umwakoria kogo chikwera nari nangeta kuigwa umubiri nga ukaniri ego koro umwako te nyangi
you've been okay mwokore biasara biriamo wocha okay paka bono mwako Nyasaye konyana Nyasaye utusikirwe ibi gwangu kurwa sitwalinge guside relax akanyumba gasinini Nyasaye akatumukereria agatuire nyumba yaringene nake Nyasaye akatumukereria agatochi customer chinge chitenda chikabucha. We were doing well, I can say. Biasara biri bado byo gusona. Biasara biri byo gusona. Twachagete na only one employee. Nyasaye agatusesenia by last year twabate 18 employees. 18 employees. Wow. Na tulikuwa tunashukuru Mungu kwa kila jambo. Anongora ate abantu bali bako tuligerelinga sometimes. Kera kwanyolera musache umubwate vision amo. God can add to you. Lakini again tekenengeli moro kiganga. Elinga mubwate vision yako enda segete. Because karunko wotegere story ya mumeranire mwatware vision ire ya yogo soamo. Karamo soamo ikire ngantu chiko cha komenya na iga. Make yang official gentekiga. Make it official. Mwaka ni ruchombe. Lakini ande by the way mwaka legere ngano we need a paper that can show nga we are married. Mwako mwetira. Nyaza obasese mwatire biasara biria ne speed ya 4G. Kwa fanyikazi wa mwana muri 18. Mpaka 18. Na 8. Which is a blessing. Yeah. Na Mungu alikuwa ametusaidia na alikuwa ametuinua sana. Lakini bone kero yacha gwika around December ngachaka kobanga umubiro ukangea kwanga. Okay. Kurumega ngutwara ngochinde nati twara chialaji chiko chiansieka mpaka natwara sinusitis yenye sauti iwezi toka. Okay. Wakati more especially wakati wa baridi. So sauti iwezi toka. Pono December nka strain sana. Nkalengera likero kende no strain yoko kwegasi. Diogindi ale gosoka umutu ko ngati. I took it normal. January ekaba my house kala agansabari yani December 24th agansabari baka kagenda sobo. Ekagara nenchi ngera na nyomba ko rendo mwana egera akoreke. Agende sobe Christmas. Yeah. Nkabera kindo no mwana bya agacha keracha nkagenda ngasamuri bituma byana kuri mugondo nkabongorora byana burenge very active kabyana kera bikoma nkabeleta ngabisiba nandi bya mete bya nkabisiba ngakora bono nkarate batigantu muke egera mambi yamatukaberiga nchike ngira nende si umwegasi dirina kore gasi yimambi yankanyora ngo ba amatuna umubero umugimango kuminingi ngwane gitali baganteni reaction ya kutoenda kwa shamba kwa sababu kwa maisha yangu okotebeke maino kolereruke town kogena mugondo ne challenge komo ali asteyo mugusimeka bituma yasete tugusimeka bituma. Yeah. Bono linde kerana genda linde mugondo nalete nanye gosoma sakumi. That was the first time gosoma lisa kuna korusie bituma kuri mugondo gosamura gosamura n'abantu bandi. Yeah. Na inche natagete ko learn something. Bono kumba mafasa kwali anga factory na nyorire chialaji. Yeah. Nkagenda ngawa mariogo nkababya nkairana nyomba in January around 15th 17th around there. Lakini kurwabu tinje tukaba biye ka 21st my mother inraga cha konkwani ekimambi nabwataringa natagite gusanga na incha gacha mambi sana. Konyora tinda buka nkabuka dina ikaransa ikirugeke tokonya gukwana ako ngengage sana nkaigunga nigintu kianga kenda bunaka kiagenda guchyo mugongo ane ngatema kombi mama akarora tindi biya akambori mbiyore bori nkingo kwa resire ento tari koigu mbiyore nkikia kobera mutema mana achira sini kagenda ngachiko ekonya ngalengera maybe naja yacha tegangende njiko ekonya. Yeah. Ngochiko ikanga sinyi koimuka basinyi gotene na pride kagenda gochi bedroom yani tingira ni sitting room. My husband kontrabu kanga mutayi nyugwete nginda yani yabiri njira ndanya korora kachaka kuliga mura
Ndio mwana wako ganyete sitting room. Nwanganyete sitting room lindera kanganyete ngo chandi. Okay. Ngachikotema kuli na bulire ngasini. Ngachikotema nono gutara yani gutenna ikaburunge street ngasini. Gento kerige kunya ngo nsukuma kewa nsukuma bururu. Nkasaba macha mabwati nkanyi. Nkaigunge kia dissolve kioka. Lakini mama akamoyo kamwanga kambwati. Kerambwati atanyora sina matebi akaira na ochiru mwaga chakanyora nondo. Umate ya mama na igule bobera kini karante kandara tumukasi nini. Maybe ngo bande byango chande gocha sitting room. Bagante bangire nyagitali nkabakana. Keroke nengalengerali hemorrhoids chandire. Ngakira my sister numanya gitali yale nkamutebi ugo bana na igule igana. Agante yuine sign ya hemorrhoids. Tikandara kulikire lyogolire gaigora aranyu nirinde wa apply orole na kyuko yi. Yeah. Akandikiranga tumana tigachanga tumeka. Kurwelio yalengo na Monday, Tuesday ngaboka nabonde biya lakini niko karansa nali kunyara kuikaransa. Biya karongo karansa ngo iburu lakini kinda ile kana monyo wete mbiande. Okay. Kero iko na Wednesday mambi. Umugedi naru ntalire tenera agataka agantebi ngano ara undi ga ngamute ya singinjo nyugwete bubenji nyombo cha kondora. Yeah. Ntu arose ticha ngachikotema kunguse dro ndo si savieti musavio kuboko nkasini. Ntu kerige kanga kabunaka. Ande na ande yakala. Okay. Bono gekaba tu maji. Nkate yumusani ulione ya nyugwete ngana ibule bobe kenda tukwana. Nkagenda ye washroom. Tina genda na ikaransa ororo nkanyara bono yente kige kongenta. Kuiguge kongenta kuchigora ngaigwe ngosiniko yana. Ngasinyiko imuka alia sinkaransite ngasinyiko imuka keninge yokegocha uzgaliane kakomina kinamenya echoma igege kai agachaka mburi mama gift mbiyori ngasinyiko moiraneri agakomara ngori okayoka kanyano nkaransite ngamakorire sign ya macho kunyu kandetera mache nganywe kirasi yakemo kamateitarangisana kandetera yandi nganyubake birasi bine kinkaranste echo yu ngaigunga bono ubonguru bwachira ake ngamateya kangimuki akangira ku bedroom akarangira ku bedroom nkagenda linte tekotema kurara ngasimu ende ekabota bona ekoma pa mwisikonu kombori ngigi yakuri ende yena kiyabene na igabune yo muntu tete koibora nandi yomire pa Okay. Kamateyibona na igule ngango kunde pi kongonya pi ndangire li baba gift yakoreke Ache. angire nyagitari igento ke konge kunya kongenta nyugote gento ke kongenta aka chabono chimbiro sana akamenya kinyagitari nyancho nko baere bakondigere liboka abanyane bakakumingi kyandi mbanya kondora yo kyagara mbana letengo nande kanisa ororo nalingo ige sabato ya etete bakomyo ultrasound kero bagante bigendo pima machi kero na pima bakwira na baguchaka gonterera congratulations Okay. nko baboli nkiki mogotera nambe emo nche binte bimogo nte congratulations ata tinginyo letindi na kolete Tande nyonye ne yapeni boigo ngire nende ko ndumira nkingu butialire nda ya umirepa bagante ya tote tumyo ke for emergency nini Ngono ga congratulations baba tenga you are pregnant. I'm pregnant. Ai kera go chikuriye chisabu chiago. Nchiri gwada mangana pregnant. Nkabakani. Bono bagante bira naye bakya so umuntu bwa ultrasound yakoreke nanda hirorire nandi nkagenda agante ino narorire ngobwate topic lakini gekema gekorerekana kere in the uterus nekende kera outside the uterus which is in a fallopian tube lakini agante binte getogende ase Dr. Katune atwashwere nere manene radiologist tobwate in Kisii. Okay. So I went there. Bakamenya kiororo bwangu sana. Ikamone you what about the topic, what is in your mind at this time? Intojenga ni miujiza. I couldn't believe it. Bikagara sabi yanendali kwa adapu.
Kwarorire bono igesunte kegong'ichere bono ekero naikasi Dr. Gatuna nganyora jamwero bagantebia ng'a ogende ochoche mambia. My husband proposed ng'a tiga ngoire Eldoret ng'amotebia Eldoret tingoika nonye na egesa tingoika. Enchera nyigwete ngokunde gento eke ngong'ita kere bono iga. That time okoromwa. Nkoromwa I was in pain. Okay. Ilifika mpaka mahali sasa nimeshindwa hata kutembea. Ilinichoka mpaka mdomo ikaisha. On that process yo konya kongusana na ng'ang'ende nchengiche mambi omonyagitari narorora omoiri ono oroche mama. My mother ku Dr. Nsombi akamnyoka akarangiri mama akamubura is she your daughter akamutebia yes tiga ngokonye akang'ira akambeka egetanda akamnyoka agakwana Dr. Gatuna akamanya there is an emergency here and you need to help. Dr. Gatuna tachiti gokora kende she responded bakang'ira ime very fast kagochikongorera gontebia my daughter egento ekeiga kogokonya pi egento eke kiarapchire na ekero kiarapchire ntokonyara kokwala oirwe enyagitari eng'ago on that process yokonya gogotumatumia egari togoika gosiriora obogima bwao anja togokonya enyagitari egega tokorangeriria omunyagitari with immediate effect koruka TRH agokonya. Nche ngabatebia mochando toyo goicha monkonye bakarangeria abanyagitari very fast bagacha bwangu lakini ekaba ng'a neshoki ase family kero omonto akarira sana inche omonyene narirete nkarora bono obogima bwane bwerire lakini nkaika ngatwara courage ekero bari gosaba kero omonto ogosaba oikanchera otiga gosaba ng'a yakorire so like watu kila mtu akaona sitatoboa kutoka hapo ndani kama ni rapture but ekero naikaime obwoba bori nabwate ekero narocha abanyagitari basoire pain eria ekero egento keria kiarapchire pain eria egosira bono gekonya kogotira gekonya kogochoka kero nasoire egetanda keria narinire naikaransire Bono igona ntieta ndeime bono ngabatebia abanyagitari nabagusimori oyomo naro it happened bune Anastasia nimumanyete na personal level lakini oyo ori kumbarere namumanyete nkababuri mwanche msabe tumanya kogenderere process bagantebia it's okay. Are you an Adventist? Ngabatebia yes I am but that is not the case. I feel like to pray for myself. Okay. Mbachete gonkani ngasaba ngakora kamanya kuba ambo time ngarara moya Anastasia kambete sindani then they proceeded with the procedure went successful. After 6 hours I was taken to the ward for recovery now. So the following day ngachaka koigunga n'ebintu bigontara omubere omugima ekero nababori nke ebintu bigontarira kuri omuntu baka omunu bukerase baka amatu bagantebia trauma eria yo inatwarete maybe kushtuka kabatebia it is very abnormal kwarorire lakini bagantebia itakuwa tu sawa, you'll be okay. Okay. Omunyagitari nachete akanyora nde na lot of pain obotuko akanyora nono kuimuka bono nasinyi kuimuka natwarire bakamagandi ntari kunyara kuimuka akambete sindani okuguru okoiga ang'ensa somewhere here oko bantari kunyara kuimuka lakini munambeta igo mukiori munambeta iga nkamotebi kwambetire sindani yebobe agante yambia nakobeta nase ninchori in pain ngoturiori kamutebi sawa kurwa bobororo bori bukagenderera komenta bororo bukarusi ukoiga omonto bono bukairana sokora obororo bwarenge mborenda yoka bono nkaigu bwamenta kurwa omonto bakararia bakikiara gyokogoro turwe sindani eria kubeta turwe sindani ngachaka kuyibono nkoyikochakira okogoro kasambete sindani guchinse buno omorero bagante yaya kenda yenka ngochiore koba bia nkaba discharged after 3 days. So nonye ndiri gwachite kondora I was in pain but I thought it was just normal. With the time itaisha ekero nabera nyumba rende nkanyora tingali go change
bachikong'ura na echumbi tindi gochenji igonko yinyi gwetembekirwa machama kendu nanya gutachebese nimi ngaikanga chaka koligamura ngoiteka maji Kai. nkakora chigwiki ibere nkang'ea kolimp bono okogora okomo Tori gotara straight. aya bono okomo ngokururia okonde nasuki nakururia okonde nasuki nganyora bono yambereire egasi enkong'u tindi korara botuko ngokesha bwaki Wa. kanyora matuko make nkanyora nogoikaransa kwambereire problem matuko make nkanyora gwonchoka nasinyire gwonchoka nkacha ngakera omunyagitari oyo yomo omusani one personal friend ngamutebia this is what I'm going through. He came to my house akandora akantebia iye oyo akunete ameguza nerves ni kama amezi affect. I think now that he is our friend, let me go and talk to him thoroughly on what to do. Personally, I went there to see the anesthetist mwenye alinidunga shindano. Oyo bwana bwa mugongo. Oh. Akamboria mugongo rono igweteke ningamuteia ya by then konyora mugongo turakora turang'ea kundu makende. Okay. Akanteitiga nkoye riogorire gaiga nabwate pharmacy around there around about ya general somewhere there. Anteitiga nkoye riogorire gaiga utakuwa sawa okorora ni nafumu sibati yakubitete ishindani yeyo. Okay. Bono tariere kwarori. So nganchai tukwit positive akang'ea riogo nori akandikira nere rinde tiari koro kupregabalin nganyu tindi ko change igaikara bono ngotwara convulsions nyomba. Okay. Namongo nkonyora chideka ndebia nekero nagiregete timaiti nekero nabugete nakabalimu omonwe orito akamatuka kanyakwera ngasinyu koimuka bono tindi konyara koimuka ngokobugo chiecho nasibigwa amagoka ngire ebinto bigotenga omobere omogima kera ase bakenda nkagenda nari nachiete bono sister yani gateba yaya this is becoming too much tigatwa ntorore physician akorikire togende tokore MRI tumanye ningieke. Yeah. Nari tuchiete tukakora spine MRI KTRH tukanyora nerves chiabeta affected ne chidisk chiomogongo isatu. From there tukaira na physician akatorikira mariogo ayo atankonyete nonya nkaira na nyomba nkawasen bono convulsions kerensa nkaba buno omonto basogete bono onye gutagete komboki ontukekere ong'endagera ntari kunyara kuragera bono nande on that process yokonya koimuki gukorigo neriote riri nabwate rigateguka rikaiguka bono Oyo mubashugurikire ngaki yansi wa. bono nomoise kone bwa egasi ori gonshugurikira nere twareng'enere nyomba gaia nere ori kong'ira echo ang'irani ong'imuki na echinguru chiri nande buna narenge omorito tari bono iga nakeire ong'imuki nande ong'irani eroom nkaikera mpaka ase ntari kunyara nonye inche bweka support nonye ogwesibi bono bare onkaransia ekerogo ontinyi ong'aka amabuta ombekere eyanga nakora ki nasoa borere kiagere bantebetie ng'a busia iga omonto tayokorwari nerves amariogo aito akoire nabagokobwenia. Yeah. Bono ekero abasani bane bachicha ang'e omotinyi okabere bono kogochi koera bacha kondora rituko ria esabato mogaso bakanyora igo erioyote riane rigogete naende timbwati nonye ebesa ndakore ki ndachire nyagitari kiagera echi nabwati chionsi pi naonchokananire nagorire amariogo nanyure chiakorire ki chiaerire bono tindi koenda gasi oroche korwa December nagachiete bono tindi gochi. Nari bachete bakarengereri bakaigora WhatsApp group bakarangeri na my few friends bakarosia committee bagasangereri chidaika echio around 3 hours bakarisi chibesa bakarangeri ambulance ekamenya kigo chia Eldoret bakapuki bakomunyagitari yani bacha nyomba gukwa lakini mamosi mubaso lakini bakanyora condition yane teringia hao wacha kuminga naikire bakase ntari kuragera
tindi kuri kende no kuruka guka umuntu ngire kombere umuchando gukwana na litoire bakoromeme bono bakara bamnyoki nkaenda Eldoret tukaruga gange saa 3 ya butuku kiagere tu balingire ndi kuri ginjira bakonyora chibesa bakangira kingu kali saa 7 nikapokelewa vizuri nikaona gaina akanishughulikia nikakaa huko for 4 days nikakuwa discharged bakantebinga intubo nigantukunyara kudini na nerves nandi kubwate condition ye riote tigatura dini nginteke muri tanga tumenya ko gande kende bono bakara ban discharge ngaira na nkagenda nka mamu mtakangira seito agereri ndanya kwa monitor ndiya kunya kwa monitor bado bono ngonya ko wase ninde tinje tuko change lakini my sister era akaruna nyene rebo ya gatebanga nyonyo tigurwe gaciotira egaranya kwa monitor on that process yo kwa monitor bakanyona pressure ya tiriri bona twarire pressure kiara na rugumukino n'umutugoro asibacha banyora sinabe banyora no bakonyora paka ngatwara bed sores I can remember sister yaneka chaka kuligie network bunana kyao karanyo rumu nyagitari aliye chita kaligia akanyora Professor Joey from Kisumu specialist abwa sina iretwe nkaroro munyagitari akarore condition ya nanembe akambeke ward by that time bakongira tindi gukwana bono timete no gukwana umuntu osirira ngabero for 1 week akandikira mulyogo akanyakondigereri akandischarge agatebangira after 2 weeks ngabanko gendororo through the help of the friends ni WhatsApp group ya wate Dr. Joey akanusia manyinga agatuma South Africa yo akaira 3 weeks now results zikama wasoka body condition ya body ribobe tinali ku change bado change teyo nonyana ali kunyuma lyogayo lakini karama lya chema chibwa soka agaturangire tukaira nororo agatebanga condition ya ne kurukunga high inflammation ose autoimmune ebuata ine na nerves together with the disc pono gukate mali genjirara akoreke ali kama lyogari quite expensive atari generic but original ones na chira nyale kongonya respond akara akora igo bambi metengi olete bakobongo kiagera nali gukwana nali ngibuna kabalimu bakapima bongo bakanyora borobu konyora mbra ba affected lakini nerves chiro chinjira affected ko turumbuka lakini konyora nchira ba chronic so bagateba na bongo bwen akandikira amalyogo inarongo nyubaka lero iga and it is very costly together with physiotherapy nakantebe inchake gukorera physiotherapy kiagara bono troch tindi gotara I'm on wheelchair osembogori gwanya tindi wheelchair obogori gwe bona kante bakateba inchake okori website na physiotherapist nalio to identify to munyagitari ayo mukuru general agachakara nkolera around 2 weeks mazoezi alikuwa kuna machine zenye wako nazo wanaweka zinafuta nerves akankolera bado change tetogeti nikalemewa kwa nyumba baka abanyagitari banyanchobuka abanyene friends bagacha kondusi nyagiti nyumba kaiga bakangira bakamngadmit inyagitari yabo ngamenyororo sana by then nasitako igure ngake ngake nande jena sinyagitari diribono dina abanyagitari abanyene bachite ko ngwikuruga iga kiagera nali na conference kaenda pi kiba ko nkinyanya gitari nje timanyiti bagachikotema ko ngira ni barabuka abanyene bagasinyu bakambuguri bakamyuka go kinya gitari buna naikanya gitari nkatabubuka nande busayi ngababuri nkinacha kuya bagantebi mbuyore bakaranbeka bakanshukulikera buya sana ndatebe ase kinya gitari chonse pina beta admitted
including Kisumu. Nyanchwa mbatemete sana, more especially nurses. Together with the help of Professor Joey and the team, bakaba kuwasiliana biye egere nkanyoro ububwenye bwali ngobiya. Nikabona tugukwana Professor Joey gantebeti ngaburuire bwa nafsi mbuliko bwena bwangu tenga mareli. It will take time and it very costly. So igoro chukuru mutinyo yo January bako mutinyo yo kiandande nyumba. It has not been easy. Physiotherapy nechibesa on a daily basis. Amaliogo nechibesa chire very expensive. Lakini ndire kunyalikana kwanyara tubwati besa. Chamaliogo. Nabonkorara. Ntalinyuiti. Mwana makomo baide ngonya kuibolia. All this while ngonya kurwalibwa. Akaronya kwa kesabu ya ngomo chando kuchakereta alisi watonge twisindani bya. Did you ever think of taking a step kucha somuntu yo tonge twisindani? Ngwa gaikire monta usingwanya some people advising you let's just take a step to this. Yes, even nimbwate chiloni chibengi chikomyo kisana. None kerongora tema koraba explain this is what happened. You should sue that person. So I'm like me apana. Ncheno muntu Nyasaye. Nyasaye ta turete ta senseye tuchake kurwana chisegi chiaye. Tigana na Nyasaye kurwanire segiyere bieka. Na mbaibere omuntu yo nabe kunyalikana tanjete kugwa affect. Kwarorite. Maybe it was just like a mistake. Nabenga munora nyu paracetamol for example, ose tramadol epainkiller. Ego konyo borobori bwa kwa bwate bokoreki. Were. Lakini ugonyore kwa react na rirori. Kwarorire. Bono nche nakirete kwa positively. Nonye no munyagitari utali ngago mwangete. Ni bahati mbaya nabenga munekero umuntu unajali. Nondo chimna ajali ukwenda paraga abonyora ajali ukwe. Sio ilikuwa ni ajali. Kusoga ndo chikuba rusa iniga onyore gwakuri. Lakini manyanga Nyasaye uriyo nduseti kwende yani karapcha pagangonya nkarumi kinde moyo. Kwarorire. Nande ninde moyo kuikalero iga. Ngikiragera nande nchikuba soera. Kwanya kumomera ni wewe osonya ko chana na gukorera. Egento kero kyo atanya gukora kero na mwakirete simi amarioga ali angete kuri pharmacy yaye nkamwakira ngamate umunyagitari no kwa ngamarioga aya the following day igo nyugwete burbe nandi na mwakirete ngukura nari gukura chinduru bobepi ikyagara pin na bwate yali ngembe igantebete karate gake ongo gwakira ande simi ekero nagenderete kumwengage kumwakire simi obumayana tabugoleti. The following day karana mwakirete simi tabugoleti. Ngachanga tega ku mwakira simi. Paka today. Up to day. Lakini umunyagitari yo yarumbalete. Ukoro ku Dr. Gitari. He was a gentleman. None karana aliko motebi daktari uwo bunangenderete na ke process here. Agantebi I think enough chawonchi bwen leta kurigere umbuya. Genda orale physician ekuri kero genda okolerwe marae, then from there we see the way forward. Yeah. Erena mongo tebanga amekuwa akinipigia simu na amekuwa akinijulia hali. As much as we have never met, but at least na wat ngomekiare effort yo kumanyana kingenderete. But the other guy, he has never called me. And I'm very sure na manyetenga ni nsende bakalero. Me as a person na intubune family to amontigerete Nyasaye. Na andi kero kende na bara wabwera kini ntuntu bwate bubenera. Because any person can do a mistake. We are not perfect. Ese period yanse piko abere gukurwara obuguma bwago n'abantu n'ibintu byago byasara byago. How has it affected you? It has really affected me, more especially financially. My employees, a lot of them have gone. Business imerudi chini. My clients wengi wamesonga kwa sababu siko.
So hata loans zenye nilikuwa nimebeba kwa ajili ya kufanya biashara ni ngumu sasa kulipa kwa sababu kazi sasa haipo tena. Nacha wante nga chisimi kwa kirukuru mambi chiri chinyinge. Chinyinge ngoro ki urakum. Dero nabo kiru eke ateka esimi. Namate ingo chinde ko mumera. Which means nerenti atagete nindigi no ninkenga kani yuntaranya ko koraki. Yotara kana. Ntanya kwa kana. How long? 5 months born. Not 5 months. Not 5 months by the way. June, July, August, September. 4 months. 4 months. Ni 4 months. Kwa duka I think ni 2 months. Duka ngo nyakanira nali kunyakanira 75,000. Yana muntu kwa meta you are life hustling you don't struggle because you know you will fight for another day. Yeah. Kwa begeto gimabwa somewhere. Nyonya nechiro ni na bogolete kimanyete nga I can do it. Yeah. But yasinga ncho yo borwire wangira nirimayaka in one way or the other because sai tingo nyara gukora gasi. Tingo nyara gwekumba nkwera ligintu korunsega iga. Kwarori? Yeah. Nchoma nyana tingo nyara gutara inchebieka by my own nyagutara iga usine town guseko koraki. Kusemyo kende tetenda kusenkoreki. Tingo nyara go concentrate kugambi no client egera ngechibesa. Sometimes oboruiro bonkoleta bole mood swing. Oikonya wa girire bosa. Mo genda to kwa ne client. Okoleta mood swing. Ekogechi bosa igo. Tari ogechiri. Okwanyora okirete. Okonyora gwa switch off without knowing. Kwarori? Yeah. Kuserimo kugamba kwanyora chitema lyoga ali asoira obongo kwaralije chitoro cyakori. Unabona buranya to kugamba igonyora chitoro cyandire nakoreke. Naralije nagutigire gucyaba. Woni yabire challenge nene asenje ko manage no ni biashara. Kusukwenda kuikaransororo. Pini boni gatimbo ati. Lakini magorane tabwati nguru. Chirinda tebe ngabona tikangi mukenje bieka ngende tauni ngonjokana nenkole 1 2 3 ngira negocha nyumba. Yeah. Itengo go promise ko ikangende no muntu. In case of anything ambo atoko boko. Kwaroli it is also another challenge. But I want to thank God ngondu sirikurwa se wheelchair osikobugoli gugoroiga bono iga able to do my nabongo esibi mbeke yanga no bolire ntanyare kwara. Osemba nge nyumba bijaiga. Lakini kengo isibi nabeke yanga ni kama buta hiyo ninashukuru Mungu. Lakini gotene na igante na ine gosene 5 minutes abuko nyara magora achiri chinguru chikonya here. One thing amabaka your kids were crying. Yes. Abana bane babire bakolere buno yondo moke kwarururwe school tali gotakoru asende. Kyagara koranga asinali yonyuka gocha kakonyara muno bono mbegete yange ngangiye igo bona rochi ningia. Aiwa bolinga. There mami unataka kuenda wapi? Where are you going? Yes, where are you going? They acha na troli nyomba haru school. Like anajua mamake akivaa nguo iko afadhali kama si dera anaenda wapi? Hospitali. It has affected my children in one way or the other. More especially this young boy. Kiagara kara achira abuna gochira imbero akondi bedroom aranga mama nwali gusina ande nyagitali iraniyo. Ninyo letekara na ngi nyanjuga ali kuanga bakalinde twarara nere. Egara ndende tingenda nyagitali ira tambe ama itenga ngorusu kunyanjungo iru Kisumu tagocha konyora guse Eldoret. Kwarori. Bono mwana omenyire kalengereti mama minto ndi agocha kobwena. Agochonsa beranga mama naombea mami upone. Ukuwe na nguvu ya kunibeba, ukuwe na nguvu ya kukimbia na ukuwe na nguvu ya kutembea haraka. Mami naomba upone uninunulie soda. Mami naomba upone uninunulie hata juice. Sijai kunywa. Kwarori robo ugimabori okonya robegeto mwana lifestyle yeli. Kwa begeto mwana. Eiboni ga sometimes bikobe challenge gochia so mwana. Boni gintungo chinamute. Unajua nilikuwa nakununulia Mungu atanisaidia nipone nitoke niende kukutafutia. Okay. So his understanding pia ni kama ameelewa mami hana. Wakati alikuwa nayo alikuwa ananiletea. Unaona?
ikena kero kyo ndatebe gi affect abana bane sana kiagara na temet sana kuba obugimubi okay uboni ga butayo lakini asaba sani bane ndatebe honestly of course tuwezi kuwa na all genuine friends but a good number 3/4 have been of great help to me in terms of food. Ndagerero ndatebe ndang'eniriri ng'ananya konyora nguri nyomba gayo tinde tukong'eniriri abasani bane babiru b'omusada omonene sana ko make sure nga nanyorire ndagera personally nasabirete mpaka nkarosa kwanya kusabirira gwakira omonte sini mpaka gwasoka ngaki this is now becoming too much kwanya gwake simio gwakira omonte mpaka utiga ko bugori kwa manyanga bono ya manyane besa ngumusaba kali gwatete kumukwana. That is the situation I am in now. Because tabo muntu ndamwakirisi mitabo uri akorengereringa Genesis ne kibesa akoraki agonsaba of course babeire bagonkonya na ninashukuru sana lakini nabeire too much me as a person kwaro imagine for 9 good months I was really a hard working lady now bedridden in the house but through the friendship y'abantu abagusina attached in one way or the other have been of great help at least bana bane mbali koraranjara bagwate ndagera bakuri despite ngare school fees tinanyo gwakana rent tinanyo gwakana chiro ningo minyoki chire ko chirega ukishonea simaranga abanyumba nabo bagucaga igabayika barigereriga batebonye naye twachiraga aki ntwamanyete tigatogenda gutatikane ndi uko bwanga nandi next tali baguca gutuma nandi nabo ngao bakora bagutuma bono igo yani imenye tubugima bw'ubu aba at the same time nonye no kubwena goko be challenge uboro chibwandete ile pressure my heart now niko na shida ya heart sai kwa sababu ya hizo stress mingi kushtuka kwingi madeni ya hapa na pale but kitu nashukuru Mungu amenipa afya kwa sababu sai nabongo inyole bintu byale wapen kurmaye sai nabongo ngoko tebingi ngi nakora mambi yenga kinero tali lakini amatuko nale ntali kwinyura kwaro sai nangere koira ni memory yane buye bono nabongo lengereri lakini ndire ntali kolengereri ora mburi egento ngota inje tinge maite nande nanyokero nanya gukeiwa na puru agati bakesi mintamente no ni opinion karo kurigereria skwarure buna nyasa kurusibo ikira bakabona ne karo kurigereria your friends karo kurigereria your family banda what can you talk about them yani gonte kubera nlimbiamo not even my friends peke yao even well wishers bali babire bakorora story on social media babire bagun support sana na bagusaba nonye ne number bantebirero goreryo kyagara muri garo na very expensive uno bo mine kurwara miss last week na boli twa muri go ntanyimite nande kero ntanyimite ryo ngo besiorori yoka esiorori na magogora era chingu ona magora yuga konyegera iga akonyora konyegera iga ditu kugeta on Friday musani agacha kongeti agante itogenda matanga ngaroti ngumukani nganturi kwa na matanga ona namwe tebeti tigangesi binde siorori ngateba ngogenda mubwata okoboko muire bake pharmacy motebi gakyaso gwanja kwao ngorire ryogeri mere agara togenda matanga nchigotera ate tukungira nchigotera function get matanga nabachita kangorire ryo matuka 3 iyi arenge chuma mosi na Jumapili chiri aliko nyara kwa afford kyara marioga inagote inali very expensive marioga ya no ire duration ngakago ikaskete ngo ko when you complete go say it's a condition will be managing for it is a condition that I will be managing for quite some time ejubago bante betinga kango chakwa no mutinyu kumiba konyora na change ake kubwa bunande nali bago chaka kurusia ryoge elimu asabona iga kombwate
list ya mariogo 7 aya ngenderete kunywa aya pressure aya nerves na ria ngoro na ria acid chikurukurunda. If you can allow me na bongo kora ke prescription baada maybe na bora nyora sakale koni kuno no wholesale atachipa price ya muntu tutumeire no ne box lakini igen tukaroki maite amariogo na tebe tukunga nerves will take time. It can take even 5 years to heal. Yeah, starigen to kenga bana malaria but igen to nyuma ne gitari antebeti ama testimony tali bangi ba tanya koruwali muntu a respond very fast buna na responded agantebinga erena bakoruike ryogo buno munyagitari lakini oyo kubweni na musabo na nyasaye ekara na chite check up akanyora ngutara na magora na bere despite na arete na nge bunegete igantebeti wewe ni wa Mungu na imani yako iko juu na kweli imani yangu iko juu. Hakuna siku niliwahi fikiria nitakufa. Mimi marafiki zangu walikuwa wanakuja hospitali wanalia wanaenda. Lakini mimi hakuna siku nililia wakati nilikuwa mgonjwa eti ninakufa. Yambali bala waje baranga kwa bange barate nene bakote binga ntundu amete Genesis including my husband. Hakujua kama nitatoboa. Alikuwa ame give up. Not even my parents. Yeba manyete ngukonde lakini njene sister yane we had faith in God and I knew that I'm going to make it. Nale kubuka saa 9 ya butuku na saba nalira nata Nyasaye koranje onye bibembire na kolire binge koranje ngabire kyagara ninte tukulinda abana bana family yane nenge ani Nyasaye nabayigweta amasaba. And through the support of my choir mates, they are prayer warriors. Titukondire bastege bagakora prayer and fasting. Bagansabira kurusa 8 ya mugoso mpaka saa 6 ya butuku. Amasabuka. And from that day, narindo chechenchi asobola mabwana. Yebo. Asa Bible babo both say your husband's side and your home. Aviro help us all sana karago na iguriko. Yani kwanza tigango tebi buna Bible ya babera bangina. Mama na makubya raga sigete nyumba yaye. Kurumutie nyo kabere karona bagwasi. Mbako mutie nyo sabarwete mwana gai. Ekararo chinga bonu Genesis na chakire kokoraki. Utacha guchiana bongo tara. Lakini kere wiki nwara. Una bona menya gaiga 2 weeks Jumapili arweta. Ako chocha korora na kingenderere. Makobiara tinu kumuruka buna makobiara. Kumuruka my sister. Ebinta nkoleire. Nebine na mononta nyale kukwana. Umongino aberu bo msado manana sobogi mabwana. Bitukondia nyagontika nonya no father in Royan. They've been there for you. They have been there for me and my husband. Kiagere family nere nyinge epabange karaba kora condition mune chicheito akaru montaro riri kwabire karema abange bagutama babate uchiga. Lakini barabu tukondio no neli batamete. Nande karana ariko boarding yako karamo ko nyagonshugurikira. Balinga kontebi bakora singincho yo buya bwana. Nanche karana alenge buya ngo bakonya na alenge. Mama alenge kontebi ngani nje na maita mabuta kuyaka. Mabuta chingi ne sukari na kya konyora. Igobono kwetera so buya bwana na uboko garanera teto kopera na nje. Na ebana byo kora atigale. Kuika kuna nje. And even my mother ebali kurwanira nyagitali kondena. Once babiri. Bagasike biasara byabo. Bagasike mechi yabo. By the way, mwancho murigereria kara konya kwana Genesis my friend. Na kara konya kurigereria ngano musani onande matuka mange bagatanga friends are for each other. 90 ni bote platform gatanga let me come totega story yae asibali ba konyire story chiana na berige ngokora. Now I present to you my friend Nero America go struggle na rest story yae wikirabona ya. And I know there's some good people who are watching me and there's some good people bara sese ni Genesis njira ya Mosende. Story yae abiri ntambe you can imagine of
what she's been through na boy ga psyche bona ya. I believe nga there's someone who's watching out there ora mwe como support asenchira ya mose and anything that you can support through to Janice which ni kobeki namba is screen ga ndo wensi oranyale como kwanera. And by the way, she's so spiritual. And when she rata go sabanere, no when she rata go teranere. By then you tell you no material. My dad, ko berko ko na ga bali mo teramo. You are even a singer. Yeah, no kweva. Na materanda by the way, krango tekara materanda o. Okoranga kwalkora in the future because most of your songs 2-3 years ago you are singing about buna Sara ukonye waterangole na tegerera sana inga kichinza geteiga kubwata a very deep message about buna Sara ukonye none karubwata chinga kichingo. Brian na bere ngwetera mangana mangi amabe na maya bugima bwane mbraba bu yanda tebe kuruo kinakwana na yaitira yara makongu ama yanda ya taria mai yuko bono egento kia beire ge kongu mutisha mono ngwetera osinginjo osomalingana na gusaba na kulera Nyasaye most riso kuligereria materane ina igari ugusaba kurwa Nyasaye anyare ko bakagunjenji onye kinengerekeragere ngende against ni will yae Nyasaye ankonye angiteri na bera nyale kana muna bono mwako oyo iga na barocho mwana oyo nengo chiali gusira kwararira akarora tigangira ninse njoma ite karongo kanara aligereri ndire ntali ko blame nonya no munyagitali gusonde bwensi. Do you know why? Nje no mukristo akarongo chinare ngereri buya ngo kana tebanga kero kende nabona ali guchikuikangebe nyore na akorira amabi gose na achira stray kubwa kolengana yani ngenda straight nkora buna Nyasaye aligeti Ko ali kwa Nyasaye uko kani kwa Nyasaye kero kene Nyasaye karoranga omwana one tigango bekense ngweteria amabale mutuyo yago ara etamanye gokoraki manye gocha gukoboki nande kwarorire igo asa materana na beire ngosoki na beire ngoyetera ayande na amaruru ayande tuntanyale kokwana sembeo lakini bugima mbora aba smooth. That's what I can say. It has not been easy, but the far we want to thank God. Asitu arole tunashukuru Mungu. So your music has been a reflection of your life. Completely. Hiyo ni maisha yangu. Nimekuwa nikijimba mimi mwenyewe. Ila tu uwezi yeka maneno straight. Lakini kwa kweli. Now that is like one of my favorite song, Si Kila Mtu. Alitai jina la Bwana Bwana. It's a very beautiful song. Watu wengine Mark Knight wengi wanajificha ndani ya kanisa. Wakati nilikuwa napitia Biblia nilipata fungu linalosema si kila mtu aliitaye jina la Bwana Bwana atauona ufalme wa mbingu, bali yule afanyaye mapenzi yake ndiye atakayefanya nini? Atakayeurithi ufalme wa mbinguni. Na siku hiyo wengi watasema, tuseme kama pastors, wakati wa hukumu Yesu atakaporudi Mungu atakuwa anauliza maswali. Na wao wataanza kusema mimi Bwana nilisimama nikitoa mapepo. Unaona? Nilifanya hili na lile. Au itetea. Kujitetea. Lakini kwa kweli hakusimama imara. Kutetea jina hilo la Bwana. Wengi wanaweza kuwa wanatuhubiria lakini hawafanyi kulingana na mapenzi ya Bwana. Ndio maana nikakuja na huo wimbo. Uterankoro oterete, I'll just use a rhythm. Something like that. Bwana yu karibu nawe,
waliofunjika moyo na waliobondeka roho, uwaokoa na kuziganga jeraha zao, maana yeye ni mfariji. Kitu kama hiyo. That's a very powerful song. That song naligetekera my friend. I lost my friend who was my close friend by the name Helen. Olenge koibora nyagitari ikabe pati mbakarara nigalenge omoteli twagaterire nere ase kanisa twali gushirikia ase kanisa ya New Life. Yeah. Nando gaterire ase kanisa egikundi kia Christ Adoration. Ekerasira egentiki kabage gonchanda sana nalia mangana yu achetenga Bwana yu karibu nawe. Ikawa niandike huo wimbo kwa ajili ya bwana yake. Nikatumia mzee wake awe akifarijika na huo wimbo. Akuwe na tumaini kwa sababu alikuwa amefunjika vibaya sana. Kifo ni uchungu, hasa ukiachwa na watoto wachanga. Naliri nalengerereti ogotera ukugacha somutuone ngali kama nayo nganya record ngatumira umugako ekiagere nali gusinyunkinda motebi ke comfort yankoro yae karani gotera ukundalike nko record mutumire Otera ngoro otera toko guchanga moto kurukuru amukara ngotegera mate ekara ngurigiririe ebintu bireime by the ekranale nanchira maene ngurigiririe ora matera. Yeah. Changamoto ye nero gonyeri getekero ngino litena tukamete ditukeli monga sava ase room yane onyore ngakia COVID-19 biashara mbia chietense sana chinyange buna chiatene tiguchikwaya kogende kanisa. Tukanyoranga itubwate areas yo gwakane rent. Yeah. Ono litukeli monga teba na sae nkonye kitukeli kinkoboka gochiga iga nyore chibesa ngakane renti ntosiekerwe nyumba ama ene muna natugamete nse ngasaba tukamabulire bwane maguru mate ngasaba nkagende eduka igo naoneti nakorete biashara litukelio bia bwate 120 120 ngakane renti na bwate 75 ngatigara ne change yo kugore stock ekero na ira na maragoba nkamanya kuliko gotera kotebanga changamoto zinapokuja memory timbo atibiego squeeze utanielewa utaniwia. Yeah, I understand. Ninaona giza ninajawa na majonzi mengi sana. Sikumbuki tena words zingine kwa nambere. Ni nyimbo ni zangu lakini ni vile. To understand but matera ige karoko nyategerera bono. Ngoko encourage because karoko nyaterete you had no serious problems like you have now. Bora ko haro moyo sa. Obo maene pintali ko ngai na mark night. Sa yobe ko gotera kwa na sende ngorera. Lakini nkororo komo. Koroko nyanjete. Okomogoka. And that is the latest song. Naligete nga record after 2 months nkarwara ntara go shoot. Lakini friend nere yacha egante bitigango shoot yo gotera for free. Singinte channel ya ekogu egere torore gusine nenya gusuka. Kama teitimbo atbesa pia gante ya itigango shoot. Na shoot tineri ntara go upload. Otero kwena kuligete karana tagete kuguri gari. Na tagete finance ebengi finance asset financing ebengi kabage kunya kunchanganya nchiregete nkatebara kini gosinya sae naro nkayenyora nandi ngocha ni nogotera konde ogotera kuna kunganchi tegerera kirengaki na bankolera nkolera kimbwate etumaini tobekera yake eko kurukuba. Ninakusubiri Bwana unitende
ninakusubiri Bwana unitendee wema, na fadhili zako zinifuate. Wema na fadhili zako zinifuate. Ninakushukuru Bwana unitendee. Ninakushukuru Bwana unitendee wema, na fadhili zako zinifuate. Wema na fadhili zako zinifuate. Stanza tu ninaimba nikisema hakuna kuombaye mkate ukampa jiwe, nami naamini utabadilisha historia ya maisha yangu. Moyo wangu uliobondeka utajawa na furaha. Hakuna kuombaye mkate ukampa jiwe, nami naamini utabadilisha historia ya maisha yangu. Moyo wangu uliobondeka utajawa na furaha. Ninakusubiri Bwana unitendee. Ninakusubiri Bwana unitendee. By the way, it's true. Materandi it's very sorrow. Yuko ikakuwa tenya sahe bono. Asonsi bado niko ganyete. Bado bono igani mo ganyete kiagera. I think I wrote that song at a wrong time, but this is the time. Unanielewa? Yeah. Sasa ndio nimekuwa kama Ayubu sasa. Unanielewa? Yeah. If there is a time I need God, it is now. And God will be, and He's always there. Unaona? Yeah. This is the time, and I know He has done it already. Yeah. One thing He has done, amenipea uhai tena, another chance ya kuishi. I'm a living testimony, by the way. That's true. Kwa sababu amejibu maombi ya uchungu umeisha. Sasa I'm able to sit like this. Today I'm speaking with you. Yeah. Despite that memory bado ijarudi vizuri. Yeah. Lakini at least unaona nikikumbuka ninaweza rudia. Yeah. Ya pili naona ni kama nimekuwa Ayubu. Unaona? Ayubu alikatishwa tamaa. Unaona? Hata mke wake alimkatisha tamaa. Watoto wake waliangamia wote. Lakini yeye hakupoteza imani kwa Bwana. Aliweza kusimama imara. Licha ya yote ambayo yalimkumba, bado aliweza kusimama imara. Yeah. Sasa hivi ninayapitia. Si kwa sababu niko kwa ugonjwa kwa peke yake, kwa sababu madeni pia yananiandama. Yeah. Unaelewa? Arrest shule watoto. Arrest watoto wasijalipa school fees. Nyumba sijalipa. Loans ndizo hizo zinakimbisha. na biashara Biashara bado imeanguka. Nafaa nipate at least kakitu kanienable kusimamisha hiyo biashara, at least niweze kulipa hizi loans zangu. Yeah. Unaona? Huwezi tegemea mtu leo hii mwezi ya kulipia loan, kesho akulipia rent. Lakini nikipata labda pesa kadogo ka boost hiyo biashara, at least nipe ka profit niweze kufanya nini? Kutoa nilipe loan. Yeah. Itakuwa vizuri. I know my people wale wanatuangalia, they will do something. We are coming through for Genesis na nda gatenga nyasaye karo pomuganyale chinga kimbono. Those people who are watching us, I know God will touch you in one way or the other. Na ba Genesis nongo nyebega all through. I know you will support her and God will be glorified. Amen. My tagarata ko rigas no mo kolete nyasaye. You never know the right time and you never know who's watching. Maybe God will bless someone so that he or she can bless you and the glory of God will be glorified. Amen. Yeah. Mostly mark na itingo chinate yabo iskabana nyombaga iga. There is a friend nanyolete social media who has come my sister. Nindo cha baisike bali nyombaga abange, one thing they are not your blood sister. Yes. And that is the reality. Everyone has her or her history to tell. But I said, Lord, mkonye na nje. Mbere reflection yengi ya uchese abanyaruka buna baba ke bagwetero bugimo abako. Yeah. Na nje nyara ko ba kingo ba advice era bakonya so bugimo. Yeah. At least nyara ko ba in their shoes.
kwarori kono muno munyaruko yo mananyo te social media through bunandu aliteiga akabaga kunyangontumira amatunda agachaga nte my dear no nganjire mbo musani okugosembe sister yao minto timbo ati sister kamate it's okay agachaga kongerese michanda alinge gwetera Saudi karna chikoligereri ngamutei baba mwana teri nene lakini nabugo chatwe migereri nche gondo alite timbo ati no nyankendi kyagera no naye sometimes ngo ntumira ule besa na gurerio lakini ntagete riba kora kwerense yabandi ayeni ncho pure box mbaka mwana oberoro kintu kore nyasago konyonyo le ticket yokaye unoko chaiga ukabusina bukombori ase mwana ere ngo tebererio chiche nobo mano mwisiko yukarangere site michando yali gwetera kirege ntu gocha naba igoye naba anchete aga accept una igete airport yakangakira gantaina ikire kamutaire ne chigari chigo cha busongo agacha gantaina ikire busongo kamutaire ne pigipigi naba achite baka tukomera ne cold dog okay for the first time sai tubate chigukibere ga nyumba tomenya tabune sister tukorerera no butukoromugas no nyaso butaragenda but she is there for me endo karokingo nyako batebinya sai njengo nyako ba Yesu ngo baterinje mwanege kandi tubwati kende chitimbo ati no nisiringinda abagorere no nyankendi lakini ndagerero timiti asinya sawa koreke abishorusha akera litu ko gomba tebeti mwanege yakira umuntu ngo kora diffusion abe tumayiti no ninje timayiti nabongo bate nonje nayigerete gusaba ati nayibole tukimayite gusaba tiga tuwege nasinya sai nyasaye ngo tumarerira ikakuruwo lito ndagira nande nabo babo no baburi gai jitindarora ituko no ne limo bararire njaranga ndubwati yaye igo gwetera so gutwara naro enkore ngiye gokonya nonya na keruta bwati nyasaye nere nabakondo igore chinjira from nowhere utamanyiti kwanyara koboko ko konyeka in one way or the other in fact kono munere ninginyurite litukondira akirite mamu mwabesi miaka matebi musani one nariga buru alite tage tomutumireri butano agureri yogo mamu mwaba mane nabantumirite chibese icho nkagureri yogo ekara chitega iga karana moro getia mariogo nkunyunku bara na moro kuchinda iga ko agonte binga Christmas taturkunyo yogo bako orosena gusamerenda ngamutebano nkingokora kuikanya nere korara malisiti ali unagocho kuminga chibese chonse pina muliogo mokogora namutebi kirindi ngokora nande she is so loving nero troseri ndagera nero baroseri ndagera amacha muliro tali kombora tamosi nwale yani timaiti yani Mungu analetanga malaika uliona mwingine amekuja huyu mwingine ameingia ni rafiki yangu amenunua machungwa ameniletea sasa yako jikoni amenunua chakula chake ananiandalia mkimo unaona uhusiano mzuri na watu. That is one thing I know. By then ando mwanchi muligereri as much as Genesis yarwal tena kore story yo mwaka yamu she offered them kumwaenda gira ka bwate mechando. You can imagine bakoranga nande asekelie ka abwate ne bakagwetere shida nande stirin koranda ba mwabo bali bwate mechando. Digereri bona banyaruka bali nyomba gaiga eba kumukonya kurugana kurwega despite babwate mechando. Umuntu nari skali bwate mechando. As much as you want mwango hope muntu kuligeretia litanga ninde tukubate nyona bisika bane gongushi nabatebiga tigaba mutamere Yesu makina itimuntu tayoro muyense ibunekero igene nyasaye ngango korali ekero igene te nyasaye ngango korali nande kero uri prayer wari nyasaye gakwigura chinjera alirio tamanyiti nga kibogo kyenga kibokoira nyasaye gakuigora chinjera lakini nande kero bwate tigakobo umuntu kuigimereria makina itonyo ndi nari kuigimereria kero na bwate kangutinyo timusani kurugesiria cha konkoni asenge njoyo yani ukurukuri kwane nonya nari I touched many people more especially young ladies napenda kumenta young ladies wenye wako single sana na young boys aba age ya 25 and below aba mura lakini abanyaruka naba whichever the age bora is a single lady napenda sana kuguza maisha yao in terms of food
clothing and in whichever way, hata kama na school fees penye nitaweza nimekuwa nikisaidia sana hapo. Hata watazamaji wenye sana sana ni Waadventista wanajua Genes nimekuwa nikisaidia sana kila mahali ambapo ninaweza. Nimekuwa wa msaada mkubwa kwa maisha yao, na wao pia wamekuwa wa msaada mkubwa wakati ambapo nilikuwa na wahitaji. Wameweza kusimama pamoja na mimi. Igonga ekero nonya na yekero bwate nonya ngirieke unabona na gotebetinga ninju na rorire umugaka gitu chandigite ebituma mbire gaigo musani andeterete tubagane katikati na rumuirere ubusianya ali nonya ninchi kinyonye gintagite na inchi narorira amabira ng'umugaka natagite gukora pakarire bwate michando stina botete kororira abande michando bono nyasaye gagoteba tiga toshekerie geke tubwate inchi Mike Night naboko nyora mbwate nonya nimie ochichi mwane onye kindu chenga nimbwate gento rero tukuri emie yungo kwa yonsi nyasaye nanda igole chinjira kuchimuto paka lirindu walete bono nabondi mancho muligereri maitenga you'll come through for my sister. Be a blessing to her the way she's been a blessing to people. Na she is my personal friend. But monga njite bakoligera story chiana ni maitenga you'll be a blessing to her and God will bless you even more. Jana singo kora togochia. Kra tochi ukora. Ingani urangu niligendo gekurunga ka nami. Asini taranguru terato kunga ka nami. Alafu makurulingana lya mwele sabantu bakoligerete. Maybe nyumantara ikirabu. Na abantu bakonigereri baraboringa. Umusibati onama ene narwalite ngonywale lyoko. Kwali kunganjira ndangiria malyoko. Bate batoletera. Felistas. Bono gwate banga gwate ba ingana lya gutara chikukwana lyo mwelyo ikotorokia malyogo bwate. Kuna zingine zimeniishia. Labda nitaweka hivi. Nitaweka hivi. Hii ni ya kupumzisha akili. Nisipoimeza nina faint. Na convulsions zinakuja. Hii ni ya hiyo high inflammation ama autoimmune ndio inasaidia. Na hii pia inapunguza uchungu na pia inarudisha memory. Pole pole. Na niko na ingine hapa inaitwa Nuclear Forte. Hii ni ya nerves, inaonekana hivi. Hii ni ya nerves sasa. Lakini hizi ni combinations ziko ine vile ziko hivi ndizo zina deal na nerves. Uwezi kunywa moja uache ingine, zinaambatana pamoja. So ukikosa hii moja kwa dosage hivyo kuna kitu kimoja, it's either miguu ikose nguvu, kichwa ama memory ama dizziness. Ntekemo the entire body. Obe to nyuno neli tukelmo onyu atatu tigelimo igobone ebinto twetimbira orabi ko affected Tombere bego fail. Ibinto mbere bego fail. Aya funande na site akeron bado ngandreta na nafsi nganyora pressure gacha kare yachete katikati yanganyona na twalire umuchando yoyoko wenkoro eko akabwangu bwangu nani ngamenteru elyogo diriga tikoro ku cathedral neri elikoro ku Rosatan H. Na kuna ingine hapa inaitwa Nexium. Nexium ni elyogo buno omeprazole lakini mbona eli expensive kwa sababu omeprazole eliyoko rusikases ndiale kokoreni more to me. Now that ama yoga yari strong to cha kunyina nde ama yoga alinse atabwati nguru umubere bwena lya yoga ari strong. Bono gwikana nde bali kundikire yoga liri strong
egere ndiri nkonya kurusia egasi kurunda kiagere amarioga yabwate chi acid. I think bado naraya igayanda ayanda elirani niche box. Alafu kuna hii inaitwa Stugelon. Hii ni ya sinusitis. Aya moroche mbwate kiranga chibulioka. Nimbwate shida ya sinusitis. Hii affected na kieko erangu beke birole. Yang affected ya maiso. Ngui kande na bimba na ikariogiria sira. Natwara running nose na headache yenye iko continuous. Pia hizo ni madawa, hizo sasa ndio madawa zenye ninatumia kwa saa hii zenye nimeandikiwa na daktari. Ukunywa once. Amarioga once pinkunywa once. Lakini ndire gaiga eli kono iririe nkoro. Kero kunywa tubwene tugutarapi. Igoba no kunyura ari butukuriuka. Lakini asa igando sipi gonkunywa. Mambi morogo. Except area nkoro liuka. Amarioga igabuno roche gatuko bara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elineria mwawe rimorira mulio kianda once kianda 9 times 2 18 minus 1 17 kiagere limo ngonyo limo lituko alionso takiri kunyanyo daily on a daily basis iko 17 tablets ngo consume a day. Kando necho ngonyonde chi supplement bunabona neroro lengererete ya calcium na le utarama gorana buganga poko nkachaka kunywa marioga yo ago post calcium chi supplement zo izimenisha ni 3800 chio ira 2 weeks cheli na kuna ya ku boost immunity 6800 ziko huko ndani supplements pia. Juu immunity yangu ilikuwa chini ndio kubali konditi niko nyara kuimuka. Nao ni bado hivyo ninaendelea kunini. Niko na physiotherapy ya kufanya. But for now nili stop kwa sababu timu atibesa. Manya gitari ocha onkolera physiotherapy timu atibesa chuko mwakana. As much as he is a friend of mine, I felt like this is now becoming too much. Ikageranga mutebwa ki my friend ni maite nungu shireti amaya nandi kwandu siria tamba otherwise amechangia pakubwa sana mpaka sene ikirerero. Lakini asingicho na ruti chibesi cha ikire 96000 hakinga mutaikara atigira agabu nchenyo lebese ya ongole because of pressure. Akaratiga ikobono as per now igontiri ne physiotherapy okoba timbu atibes ni chibesi chikonya chiagendere konya wakumire urochi konya ngomenya kibuga onekero kurara urara ko nkaroranga nandi nguchingunya guchimenta chiko ngengera ngatiga acho murigereri in story ya Genesis alivika kuiroreire and I know some people are going to be touched so that talk on Genesis stranyale nanya sana bakunya gusuke ukibusyo namba ya Genesis simi Genesis namba ya simi tochi ukora namba ya simi your phone number niliyete koleta mpesa because I know my people are going to do something for you. Namba ya simi gere 07 04 822 591 abakanye roja 07 04 822 591 yete koleta ndieta ki Genesis Riogi ina kerote to konfollow nonye YouTube okolika Genesis Riogi JENES Riogi na bokonyora nona se mitanda kerote te koroliga siere ngokora ina bire ngokora ingie kerote to support noni gasiane ogo search ya Facebook Genesis Riogi. And by the way, maybe Togo Koran miss. What by the way, duka bado ichianga ne babi asara birendense onda isi kota go promote nyakabwate nyange gocha nyakabwata matanga atete chisuti nyakatete designing ndewonsi still na bago wa Chris na bako nga Chris chifundi nchiroro
nyonyeti njororo na bakung'akire simia support through that it can help me a lot, at least ninyora nonye nindagira ngo abana. Okay. Na nitashukuru sana. Mwancho muligalie namba hivi na tuwabe create screen gagu. Wanabonsi what any by then she does a very beautiful job. Naboko ndo uligalie no J design. Uligalie gasi wao koraga use nko kubikira ndi link ga use Facebook, use YouTube, maybe you can see so that you can support her in any way. Namba esi mimi no ire gagu. Talk to her, WhatsApp her, mwakire, encourage her. Asenchira ya mose ende. Ani nsaye nabako wose senia. Jana I say thank you so much. Asoko ngaliga ni mwago. Biamono sana. Ani nsaye natiyande kukuruwanera kiki. Mungu awabariki. Na pia hii ntongere neba. Tingnyure tukukwa n'umugakona. Abantu mbali sikuga bagutama abakungu babekero barwalire. Lakini nje umugakona natanga support inde yonse. Lakini ile moral support inatosha kwangu. Yeah. Sometimes nyonera nabiga siyo kumusinya gukore kiagera bwato murwire. Lakini yaretanya kuntama na itukondianya ko ntiga ngabona ntugutanire gukiga. Ekero ngurigerera story cy'abantu bande iko bagutama abakungu babo kwa condition muniki. Kiagera bunanje nari kwiterera amate kiri gento. Byose pia kalemereri nande bakalero ira. Nande no tomenye tamu. Tiganya saya musiseni sana. Yeah. Kiagera nabake bagutinana n'abantu babwate situation buniki. Yeah. Nonye nere okonyora mentally ari disturbed. Lakini Nyasaye omuire neema mpaka gukira rero igatumenya tamu. Despite the challenges ataranyara ko bakawuntamu. Tenya Nyasaye neranya kumubekora. Yabona Eric, may God bless you aso tena with your wife by the na whatever. Ara ko story nyinga abantu akonyara diar walitiga umuntu tamamuka. Yeah, whatever ngana atakwa kende guchale present. And that is very very fine. Ndete kuiraniria umwancho muligereri ngambia mona soko digereri channel ya Guzi Voice na kogendera kunye support na inche buna umusani Magnite na bere ngoligereri chi story chae nande chabere chi konga chi motivate in one way or the other. Tiganya sana nera gendera ko gusimya siga singi okonya gukora na kuricha utia abantu abange. Thank you. You've really touched my heart and I always follow your channel kila wakati. Onekara tunale gochaka itarika no 1000 subscribers. You called me. Yes. You told me it's going places and yes. I really thank you. It's nasango nyagotokonya. Tigatoga ndarera gusira na century yue mo gusiyende. Nande ni maitenga Nyasaye ngo koimukireria ari guru kubwagai. Amen. Nimetasa kwa role, you are my friend. Yeah. In one way najua umekapitia, lakini ninajua Mungu wa mbinguni hata kuacha. Amen. Kwa maana umejitolea kufanya kazi yake. Thank you. I want to encourage you, my brother. You will go far. Amen. And may God bless you so much. Amen. And for the viewers, tigante bengambia mona so kuligereria story yaito together with my brother Brian Magnite. Nyasaye oiguru abaseseni nandage ndarira ko bamendera chinga kichonsi aso kwero okonya bali babwate n'imichando ao na kubaikange ekero baganityo bokonye muno. Nyasaye oiguru tiga abaseseni muno. Amina. Tuachaka na masabu nande tukolere na masabu. Uliniambia nikuimbie wimbo. Kanami. Tigange karansi. Kanami then tukolere na masabu. Kanami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu kaa nami. Siku zetu hazikawi kwisha, sioni la kunifurahisha
hakuna ambacho hakikomi, usiye na mwisho kaa nami. Nina haja nawe kila saa, sina mwingine wa kunifaa. Mimi nitaongozwa na nani ila wewe Bwana kaa nami. Sichi neno uwapo karibu, nipata lolote si taabu. Kifo na kaburi haviumi, utashinda kwako kaa nami. Nilalapo nikuone wewe, gizani mote nimulikiwe, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote kaa nami. Wacha Mungu wetu akae pamoja nasi siku zote, hata kwa wakati wa giza akae pamoja nasi. Amen. Na ni mwaminifu, najua atatenda. Amen. Wewe uliyefunjika moyo ayoli utete ko kwa moyo asobogi moyo inyoranga Yesu noale na akoligerereti na ndengo cyale ko gusweri emisigo yago ekarori okora mwegene na ndekarori okora mutamire ere nero omubori oito nero obutamiro bwaito asinga kichobuya na sechinga kichobo tigatore na linya sambia mono asekera lituko. Amen. Makina itimbia mono. Thank you. Director mbia mono asobochicha teganya sauri urabaseni. Amen. No musani ono legari utari gukwanike gusi ngo ndeko abeka omwali moteramo lakini karatu akwa kore na masaba. Musani ono tari maitike gusi lakini no moikoyo lakini no ali gaiga asende ngakikera lituko. Very nice. Dada, Mungu akubariki sana. Amen. Na kuzidishie kila wakati. Amen. Huyu anazidi. Kuna kitabu by the way jana alinitumia. Okay. Kitabu ambacho kinazungumzia mke ambaye alikuwa anaitwa Sara. Akaniambia niweze kusoma hicho kitabu. Kitanitia moyo. Amen. Na kunitia nguvu. Dada, Mungu akubariki sana. Hujachoka na mimi. Mungu akubariki. It's okay. It's okay. Sometimes sikuwa nataka kulia. Ni emotions tu, lakini ni za furaha. It's okay. Mancho muligari tindi komenta kendi gyons Janice ka tusabira. Thank you so much because I know Mwanyasango kunale and you will be a blessing to her as much as you've been a blessing to me. Janice tusabira. Tika tusabira. Umachenu mutungu tatanya saa pia munaseke ukiwa. Pia manu kurutwa chagete kuruwa mugano one gwitira sobogi mabwana mwana kinire gocha na kubwa muno kuna nabire ngurwara no bwaro bukwandetire gongo kwera nlimbia muno bia muna sabasani bana aba abire bagutache nyombe utukono mugaso asenge nchigo chakonwa moyo na asenge nchigo nsabira na gonsupport in one way or the other. Bia muna singe ncho ya my brother Mark Knight oyo chichaka iga singe nchigo cha kontalera na ndoro rangambia anyara ko bakako nkolia interview ya siritu ko ya lero tatu toligoro is my brother. Najua hata yeye amekuwa na historia ambayo ni historia ngumu katika maisha yake.
Kwanza naomba uweze kusaidia kijana wetu. Baba wetu ukambariki kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Na si kwa mapenzi yake, ila umemchagua kwa ajili ya kusaidia watu hapa na pale. Naomba uweze kumtia nguvu hata katika majaribu ambayo anapitia ya hii dunia. Mungu wetu kaweze kumsimamisha imara katika jina la Yesu. Baba mwema, ukamnemeshe kila wakati. Awe mwanga kwa kila mtu, Baba wetu. Bwana wetu anapozunguka duniani kote kwa ajili ya kusaidia wengine, naye pia usimpite Bwana wetu. Ukamtendee maajabu, ukamuinue kijana huyu katika jina la Yesu. Nami pia Baba wangu, unanifahamu vema. Bado ninasubiri unitendee jambo. Najua umenitendea mengi na bado ninasubiri. Na ngoja Baba, najua utabadilisha historia yangu. Kupitia kwa ugonjwa wangu nitaweza kusimama tena na kila kitu kitakuja kusimama imara kwa wakati wake. Sisi ni binadamu, lakini wewe ndio unayejua ni wakati mgani mwafaka wa kusimamisha kila mtu. Kwa maana wewe ndio umebeba uzima wetu na wewe ndio unayejua mwanzo wetu na mwisho wetu. Na kwa yeyote ambaye anapitia majaribu mengi mahali, naomba uweze kuwafariji kwa njia ya kipekee na ukawatie moyo. Na rija ya yote waweze kukukimbilia kwa maana wewe ndio Mwokozi wa maisha ya kila mmoja. Bwana wetu unasema njooni kwangu mliolemewa na mizigo, nami nitaweza kuwapumzisha. Tunaomba sasa utupumzishe. Sisi ni wana wako, tunajua wewe ni mwaminifu na ahadi zako ni za kweli, na tunaamini ya kwamba utatenda. Nina imani ya kwamba utaenda kutenda kwa kila mmoja ambaye amevunjika moyo. Ukatende sawa sawa na mapenzi yako, ni katika jina safi la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen, 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 amen. Changamoto zinapokuja, ninaomba